Munyayo onyasa da ko bi de abufuhia beba. Me da onyankopon ase wodofo. Me ma wakwa. Nyame nkonkron we welcome you. Nyame nkonkron be come hu ni pagya Jesus din. Ni mesumotofo. Ewie motofo hu se Jesus Christ. Ono ne Alpha and Omega. Be come hu ni enchire nipa se. Without Jesus Christ you're nothing. Without Jesus Christ who know bia. Nyame nkonkron be come hu. Ni enkasa nchire nyame ma. Na omumfa nsakra omadwen. Na Jesus Christ pie na ni monyama. Yatimini na kodi dansa. Erode me da was Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Yeshua. Thank you. Erade me da was so din kunim. Ade nyina sutumfo me da was. And that day Erade be take control. Come and take control. And na anopay. E wo Yesu Kristo dim. Amen. Order for. And I mean no be din komo. Ya be din komo. Afa Yesu Kristo maya. Etosu mienu no. Eniema ebesisi before ansana Yesu Kristo aba. Sesi ai me no mienu yenam entime mu nenam. Eniema ba ku mienu bi na aka. Nipa pese wode de ni hu ansana wasakra na twe. Ba me pese me ka cho se everything will come one time. Baby ayedru sese no. Bibia be ba bom prekope. So what you say? Yenya time to wait for anything else. And it is a one sakrayebia. Do it today. So one sayebia. Do it today. Men train, mamma choma men answer. Say siba near the abaning contigun ko forswa. A honor massacre. Because I was so declare sacra watching. No yanko pomujana so. Never who you were mumu yoko tochone. Now uncle bet no mu. Never more who dear would be bonnet so a gradual process. And this all your watches a war chain, kakra. No what you when you we say and son waba. Ube do no why you late. Ube yes, sir, and they said bridesmaids na. A bit more canny and insist one, son obey. Free sabre in the boa. No one young couple you wouldn't near me funum cotumu. No one conclunya coin, emra metra with nipadianim. No on found yet your pay. Na Yesu Christo pin and munyam na to trobent to Nibuma. What the work can home answer na motuum. No one knew me and to akushia Christ, a wim. And tis that time way, and I was so boa and time moving can't chose be say. We are living in the last days. End time munamenu your way. So because a chili and sana end time beba. Men kwami yinini. Sesia meno kasa your end time. Anything can happen. And the devil so yeah juma around the clock. Satan working quick. Who couldn't go for in your common. What the Bible bonko footy this time with the 20 from Nipa Ewo is unbelievable. And Kolanin pending for is unbelievable. Nina Nessa watching too much. Satan Pesa Massacre later. Until was who could touch me. And this a one sacra sister brother. Do it today. Don't wait for anybody. Before and son of Jesus Christ, Babano. What do you too much into a best monk of me nubi? I'm a mabasa. 2 witnesses, Moses and Elijah, they will come back to this earth. Last witness, our Sasiso. Before and son of Jesus Christ, Waba. Obia Bible no ko. At the Revelation chapter 11. And Nehona Mino de Babekasa. Masaji Mama Pain. Now, some boy Ramia, some Mama Sajino. And it's in the name of the tia. Debra ye boy in echi. Adansia ye din in echi. Onyamebesa send the personal 2 people. Moses ni Elijah Samba Sasiso. Asabi jina ajina. Aka onyankopon asem. Achire nipa da sani. Na omu focus more. Ebe jina ahemfo. Etitro president any rulers so. Omu witness ni omu adansi ombedi no omu preaching no. Most no be jina asase so to me for. So what you say? Omeba be kasa unse nyankopon wayado. Obi obekasa nyankopon wanya odon. Me siri nipa kro. Onyame wonye bibi. I just wa bokoko. Onyame wonye bibi.
I just want the kokobaba. When you me or don't tin fiti precope and judging nipa mfanin kotujin. What the kokoboba, he said what the yenam, ya bonipa koko, monsakra mochi. Last minute, when you may say you two people straight from heaven. I'm on my bassasisu. Mami no kind be kakra. Our Revelation chapter 11. It tells them also God's two witnesses who be a revelation. Ebeka chao. Me no started train. Or say I will allow my two witnesses who wear short sackcloth to speak that God has revealed. They will speak for 1,260 days. These witnesses are 2 olive trees and 2 lampstands standing in the presence of the Lord on earth. If anyone want to hurt them, fire comes out of the witnesses' mouth and burn up their enemies. If anyone wants to hurt them, he must be killed the same way. These 2 witnesses have authority to shut the sky in order to keep rain from falling during the time they speak what God has revealed. They have authority to turn water into blood and to strike the earth with any plague as often as they want. 7 was when the 2 witnesses finished their testimony. The beast which comes out from the bottomless pit will fight them and conquer them and kill them. The dead bodies, their dead bodies will lie on the street of the important city where their Lord was crucified. The spiritual name of that city are Sodom and Egypt. For 3.5 days, some members of the people, tribes, language, nation will look at the witnesses' dead bodies and will not allow anyone to bury them. Those living on earth will gloat over the witnesses' death. They will celebrate and send gifts to each other because these 2 prophets has tormented those living on earth. After 3.5 days, the breath of life comes. The breath of life from God entered the 2 witnesses, and they stood on their feet. Great fear fell on those who watched them. The 2 witnesses heard the loud voice from heaven calling them, "Come up here." They went up to heaven in a cloud, and their enemies watched them. At that moment, a powerful earthquake struck. 1/3 of the city collapsed. 7,000 people were killed by the earthquake, and the rest were terrified. They give glory to the God of heaven. Hallelujah. Meno kakakrawiya. Unya daji akaini nyina kokosi. Onyankopon soma 2 witnesses. Ama oma basasi so because unyame. Onte se Satan. Before ansan wanu wudilia, waye no kure nyankopon. Nti so wanu wudilia, he knows how to deal with you. Said ye beya swodo kujina na temu dwanmu a. Wonko ka bibia nyiwa no. Odi kan wonde ho. Eti said ye wudu ubika. No ba ufie. No catch us sister Kuya. Bosumi nko na wie. So wan chia mi sika mama me do ba kokot. Mema police ababe faw am ye do akwakotu. Enti usiwa before nsana bosumi ne bekwa wie no. Na se adwuma bi na wo bekwa kopo. Sa wo hu niam bi na wo beton. No wa prepare sister ni sika de ato no. Why? Because pese odu bekwa kotu. But sister na mo amane. No fiti prekope na police fo ni soldier fo di na chi. Ni ye ba be che oputupuru a emane ye yapa. So what you say? Satan etisa ye nyankopon ye som no no. Jesus Christ on tisa. Boni ye di ni nyina wo de kokobo eponipa every single day. The biara da asofo wu last week. This week ye mu na mete say at the same evangelist your friend say me refili me kaya me kachro mine wu
ebi ko no nyame yi foforo ebi ko no nyame yi foforo ebi ko no nyame yi foforo eni ntie ne odofo me pesa me ka kire wo se onyankopon di nipa be ya no waye no de wo batam papa ebe ya na Jesus Christ oye me no mienu no so what ase enchenchen wo nansi Yesu Kristo be smart two witnesses said me kind no unya da je chi ni kind e de pa abakudi Elijah and Moses omu ba asase so na ba bia omu di preach ye eye Psalm 2 verse 10 mami no mienu nkosam Psalm 2 be Psalm 2 na min chiro e de say preach omu be preach ye e was Psalm 2 be o mi enko itum na o sam chiro sie because Revelation ho asam so utum ne no anchire ni pesi a hwe a obi betena akasa wo ye kokwasa be Psalm 2 verse 10 preach omu be preach ye na me be kenkan ya chiro was say now you kings act wisely be warned you rulers of the earth serve the Lord with fear and rejoice with trembling kiss the Son which is Jesus or he will become angry and you will die on your way because his anger will burst in flames. Blessed is everyone who take refuge in him. Asase so for was say asase so at the say a kings a him for any asase so to me for mumre mu wasema Jesus na munkisi nyankopon ba no so what you say mumre mu wasi nhya na se anya sa wode na bufuo ebeba mo so na mu bewu o kan chi na mi chi Bible ni nia ka me try se can bi kakra wo chi nim eno no wote ase mo wo a wonim chi ni kan no bi chi no ne kan na nchiro preaching o me preaching wo mo ba so Israel memu etese de Ghana so obi ekwa areho mu a upie ni fia no wo se nipa we odi areho wo ba kokoto no se nye kuntunkuri ene wo fra na ye kobele ne fra no Israel memu so mo ni bre na se wo mo kasa ana wo mo pe bibie fra wade wo ana bibie to wo mo a wo mo fra e de say sackcloth boto ti se first mo tene kurase pen koko boto ye de hihye koko gum eno no mo pam ne satade nti se wo ko se Israel ni to no wo hye satade no a kire se wo wani brem ne ni abre so ati ase ne ni abre pa enye komo so ati ase e wo mutimi de nso e fa wo mutiri mu a enye komo because eno ne si abra Jonah ko niniwe kromo fu nyina ehye sa boto atade no e de nso fa wo mutirim e kire wo nyame sa wo mu nuo mu de ni bre ene awreho osuni abenedi kwa awrade anim so hu mo enti sa two witnesses on mo ba asase so no wo mu de ni bre ene wo nyame last warning ene eba abekasa kire asase so tumidifo mu die tumi e wa asase so aka kire wo mu se wo mu mre wo mu wase hye Jesus Christ na ase na wo mu nsom no na wo mu mfena no wo mu nkoto no because wo mu kro mo ya hemfo no wo mu pese nipa koto wo mu se me bo mu kan kire me ahemfo pa bodin pa me bo ahemfo pese ye ba ne ye gige ne so ebi kure ba ne ye de tumpan gum ne ye mo wo mu nsambrane ebi tumi me ye de wo mu sia pakam na kwabrane abeti na bari masiso ne ye de ne echi ne krom si ye si asante na ya mo hwe si di si pija no nyakom se president ba obejira wo no kasa CNN state of whatever nation address whatever se president bejira no kasa bibia maso even commercial and maso ye mane china so kasa ni nyina ne se wo ye president udi asase so tumi ana Jesus Christ wo nyame ba no ye de wo soro asase so asase ase tumi e de hye ne nsa wono na ebetena na dwam abebu ate asefo ne ewufu aten ana wo ma ba asase so sese mu nsura dia monkutu ye nyankopon no monkutu de oyo soro aye de soro ne asase tumi hye ne nsa no na momra mu ho asema no momma mo ninyi e wo hu mu ehu mfe hu
enseni suro enkutokuto no na momfina no na mompeda ne din na momane ho sampa woni ahene mu hene awura no mu wurade onu obi nche nani mu nyam asase so ahemfo monteni aba ye ba be kasa kire mo se mon sakra monjin because onyame hu se wo maso eten me be preacher bi se wo hene bi wontie me chia kwa tofia kwa se kufado ebe ni nam Facebook no be hu se mamya no twe preachi no baba betina se wo tie me wontie eni nti no nyankopon soso no enam se wo ye basayi adom nyankopon a wo wa hu mobroma nipa no onim de wo baba ye wasase so nti no last minute wo sending the witnesses am wo maba asase so na before ansana e say asase so ahemfo eni to me defo mo asase so ebe hu se 2 witnesses wo mu nie no just wo mu tie ye soso e me ye kire wo mu se bibi say anya sa they will know womo fortune tellers ebe catch womo mabosom ebe catch womo say oh nkofo womo ye devil ye nim ba bi womo frem mu ntie womo ye besisi womo so ti they will know but so wo twam no tie me bi say ha ebe ma na nyanka ye say ye na say bibi banti eba enya na de foforo and it's on the way coming. Why? Because we are living in the last days. Some 2 witnesses he be basa se nipa bebre omu. They will know because they see am no to way. Nipa bebre nim bebi abrabo no any Yesu Christo my of people have no idea. They don't know. And it be slow out of 4. Yesu Christo na yidi na chi no. Wonye kom. Bible ne se wo mo ba ye no. Omo benante e wo bebia you crucify Jesus Christ. E wonu munku gina ye e kan ye sinipa nsakra na dwen omunku to Jesus Christ omunkisi no omumane wusu wono ne ahini mu hini eni ewura no mu wurade omumre wo maso ase no mumfesuro ensom Jesus Christ. So what you say na onyankopon de tumi ma wo mo kwan e ma nsuo omuma nsuo dane moja omu commande soro nsuo anto okenkan obu ni nyina omu commande soro nsuo anto angu fom asase so ye dry and as wo ba omu so be ku omu agene kura wo de ba no let's say etu sha wata so na wo de ba agene kura wo de ba no a wo si ija efiri wo manum na eku ato ahwe enti enkosi se wo medi adanse na wie no onipa da se ni bi ntimi ku omu ututua anya adwuma mudi asedi gu omu so anya adwuma bibia mudi be ye omu bia no it won't work anya adwuma kopem se omu be wie na ho na Satan ebe free ebununum aba bonten aba bi konka omu obe konka omu which is omu wie omu adwuma nti no e wo se Satan timi konka omu because omu wie ho and after the 2 omu tua ebe ye adwuma ye be 2 omu tua gu street so ye be commande asase so tumfo ne asase so ahemfo ebe commande say emiensie omo mu bia mfam emfo mu nkosie omo be the street so ama TV stations ewiase nyina hu omo for 3.5 days enomo enani bi betie mu wosoro praise God hallelujah enani bi betie mu wosoro akacha omo say come up here because tam omo da ho no ye be she guide for soldier for police for ekutekutatuo obi amoku omu no omo da omo so mu obi ankosi omu no ye be she guide for omo be twa omo hwahia abigina omo nchen se de be ya obi amma mefa omu funu entitam omo da ho no eni bi be free soro aka se come up here na omo Bible ne so omo be sori agina onyame de home ebe hye omo mo sori agina na omo sori agina na guide for no hu se ai enkofo na sori agina ehu kese ebe bo omo be hwehwiase na murunkum ebe ba be fa Moses ni Elijah ede omo kosoro back omo wi omo djuma na omo tu free asase no so se woma earthquake kese ebe kum 7,000 people e wo Israel memu Satan so omo nye tu free asase no so se woma earthquake pa enye komo ebe wo so asase no e wo kuro no so kum nipa 7,000 enye komo. So what you say? Na ona wo mo sum nyame no e de ayeye enkamfo ne ntontom be ma wurade na wonim tama ye ku wo mu wiye no e wiasefo ene wo mo di tumi wo mo ni JC kum nkofo ne go street so nti wo mo celebrate they give gifts to each other which is in kremufo be ye
because woman tedie e koso na se. So what you say, woman be celebrity, they will give gift. And I want say Israel memon, woman in Kemufo, and a war into woman be just say, you come for a good street so. But they don't know the Unyankupon, e babe. Until say, woman be to a family akosoro, ama earthquake see, na no na disuro, ebe to nipa so, satam no. E de fie be bo we nipa mu, enye komo. Na omo ye urade de omo sum nyame no omo de ye nkamfo ne ntontom eba ma urade nyankopon akomo nkoto dwuma da na se apagya ne din. So what you say satam ne free okon totrobento esa chato obesa sound biem ama bibiasi nti na me pesa me ka kire o se ye nyankopon ye som no wo ye nyame nyansafo wo mfiti preko panyi nipa bone wo mfiti preko pa mauso wo bo koko nyankopon frima ye nipa bo koko nyene preachers friba asase so menu mienu ne enwoye sakrawadje nipa te sakrawadje enye nne ne ye ka sakrawadje no enye nne ne ye ka sakrawadje dada ne binum kura bible no mu nimu ne ye ka sakrawadje kire wo eninti na me pesa me kire o say we are living in the last minute your last minute mu ne ye wo yo e te say di obi gina park so bobo no mo ba ko tipenko ni ya ma mo extra time ya extra time so kra e ya san so what you say and it is a wucham no obi catch us sakrawagina brother sister me man nya waje se what eti wo kira wo se boa wo ho na bibi ba bibi bo nya kom sesia no wo ma wo follow prophecy no nsima mabobo so nyina beba ebe fa wo mu no they won't know anything. So what you say? Because the Bible no mun tia say. Until they won't know anything. Until omo betina say, aye di omo ye oh yes nkofo bi oh omo nya omo sem. Eh Satan no aka no ho. Eh abosomsom fo bi ne so omo ba no. Eh wi motumfo bi ne so omo ba no. Eh se di omo otumi o. Satan so no Lucifer and this antichrist because they will wait onyame be twen antichrist gi na dwa ansa na two witnesses naba. So what you say? Nti antichrist be free nipa ni be breni. Satan no. So what you say? When you didn't just say keep, no, you never send these two people to come back to this earth. Omo free suru nebo. Sansu no muwa. Who many be show munu be famurunkum. Ama nipa nyina omo gina wa hu omo say. Omo na ekoyi. No nyame yen sankrene, but people will be blindsided because Satan na antichrist tinejum. Sisi antichrist ye preparation. Akaka krabi ni ye natural. Akaka krabi ebiase nyine ba be disika bako. Sese ye hihye fidie wo airport. Sister be kaka wo ko Ghana without say won to me go. E be kaka wo passport na nya adwumo. Wo de beto wo du airport abete kwen na wo sin. Sa na tie. And yema go akwama yeshisha nyema enye common. Even McDonald's minim baby am wo. McDonald's cross amfidie yeshishe si wo. McDonald's to bedru on. Wo do say ya queen ni ya McDonald's restaurant. Say restaurant wo be kona ayibisi si wo. Mo mutako Olive Garden. Wo be kona ayibisi wo wa utimitua. Ye prepare to say. So what you say? And I say no. E wa ha onye za fe na ebo. Ye be mana ye be bia komo te se de card ye komo akwa swipe card na de to ade no e se wo mu hihye mfidie. So what you say akase ye be launch mfidie na ma sika se di ba no asase so tumfo wo ma chesika na wi o they know enye komo eniti ne me pese me ka che se ye ni da chimbia bi mu enne so wo agin sakra bi do it today. Because who see your body na last minute onyame se wonim nkofo ma so den me suma two people me and me personal people me mo fumlu kuma basase so no ma ba be gina on ma kebia chiri nipa memma wo mo kwan mo ma ye nsankyerene wo mo nhyato esoro de wo mo peso mo de ya asase so bi ebesi o metuma ye onyame de tumi na mo nso nipa bi be ya so den because Satan na antichrist na konya so. No wu no man who abudi so no kra ni nyame. So what you say na sisi an school boys see na dada wo obi nim ne nkofo omo na dada wi na se the antichrist an kase sia konya so
no shall see fra a Jeffrey so and command ye near Marcasia. Sister, who bet to me now, dear. Nisuko boys, yo. Our woman in Namuya, or ship Pieto, and Makusia Kokoi, Montu Mujai, ni school boys no more. Or when they didn't dim, or your school boys. Woman, your school boys, so master Nankasa, a friend who no Babetana Kunyam. Nesta master ne ba, sister, I want to obey to me a Gina, you busao. And in Tinde, me person me catch or say, shall see a ne. Fesuro ehu ahompopo fa ye wo kra nkwaje omodwuma ansa na nimunyam hene no wasane na nimunyam anye sa nima me bobo so nyina be fa onum wani beba ahoso no na betwam wo mu ye urade dia honkonkon ka wo no they will see what is going on but the onyame honhom nteni mu no won onte dia ekoso na se no won hu nso. So what you say? Enti free sabri na no nkonkon fa yonko no wo mie wani no wo nkyerɛ de eba na eba anskipo no bia nada. So what you say? Sanam pesa me come kyerɛ wo did that ye nyina ne say shase ne Yesu Kristo fa yonko shase ne shase yi wo mu ne mafunu tugu na wonto me metenam because wonim wukura wusifie na wokone de ball aguma nya de abedam gisi cleanim boni na ti mu nti na ma mu na ye baller Yesu Kristo ahinu mu hinu ne ewura no mu urade wontena ballam enti gisa wo mu ne mafunu eyi firi mansa na wotuma bewura wo hun konkron wo ye neat wo ye decent wo nwura wo bia sakwa agese fi na wo mu no afiri wo mu akọ anyesa wontumi ma. Because who crowd that them who you fear, I just saw proud people. Yes, I will now. Ye not sorry than was you moon or better. And to say you moon your better, dear. I was saying you moon, you clean your ho. Ye cleaning him of Nubia few, and son what me better you no what the eye of your pay. And yes, I want ma. You move play in Kuran Tefre. I you mumma. Bonina than in Kuran Tefra or war. And yan tre. And you mafunu near my time and sonsono, and you mafun and I can muno into Yamitun and in washer on to me so jabone. When you want to me jabon into bed, I bet no. So what yes, one met no muswa, and your mammy bobossi, a baby chum sister who she. A baby chum musay boko, you won't see anything. Ebe found no mum, say time be flowing, she a bit shum say, Nako. So what you say, and it's in free sabri. Na ya ukran kwaji mujuma. Miss Omupanum be yedi omuya, Hong Kong kan wa wonti ase, asam no betis wonti. Ube wunsu. So what you say, ya be dadao, ya be kansam, because it's a sabri. Mutumi de mumpito kosi ensheno na mukoji kusia koko akoji anonte oil akoji niema na muntija idea enya sankofu iba na mu Lucifer betana konya so anu de muntija yo mube kisino enti antichrist ube wini ni papa many souls no ube wini ni nyina ne se honkonkonti ubunti woni mie unhu baby e wasa woko and it will be winning a lot of souls in your common. Because in the school boys secret winning souls. O mo di kan e ye adwuma Satan. Nti afei na ye be revealing no ankasa abetra na dwam. So what you say? Woni nipa da sani be di esie enye common. Wo be ma wagina yo se nyame bi kura ni ho. Wo be ma wa ye se nyame bi kura ni ho. Wobe kansama guasum afa unumum efra wani nti sansima mabosi oh misi duli ya himfu yi ni ye president ebe fo mase sister ebe fo mase o ebe fo mase na no na Yesu Kristo tande dwamu a no wo twasa picture ni nyina chomus ai da be na sanema we si ye rade aye hunu ni nyina ne se wo mutisumu ebe fa wo mase wo man sakre be fa Mr. Trump ebe fa na se ah ekufo do ebe fa na se won free sabri nya ne kra nkwaje ho djuma ebe fa na se mesi ne fortune tellers ni na bosom be ka chezo ojai
Jai sanko for no maba no mu ye demons. Ye nim baby krokro mu fre. Omo ye vagabonds ye kunkum omo ni beche. So what you say? Nti na Bible ne kan say Yesu Kristo pie na nimu nyam a asikafo ahemfo. Womu mu di wiase to me. President womu bi dwane akobodai akopa ne choso fa yesi wai. Fa yesi di wo ba no. Enimu nyam odi ba ye ntumi nyina nimu ye ba cho. Fa yesi. Na amepa ka chom say ai yakura yesuru di wo ba no. Enti ye ni ba bia ye di mu si o. Nye komo. So what you say? Enti free sabri na ye wokra nkwaje ho djuma. Edi na ekoso wabrabum. Edi bone na way addicted to. A wontumi nyai. Sister, eno nko anso nti wanyemu a ho nkonkro wo ma wo. E ma ne no to me ya de pa. Na nsa nyema bia na me ye first major. Still akawade bako. Still, sister kuya, akawade bako braya. Akawade bako bi anyesa ho nkonkro wo ma wo. Wo ye decent. Oba wo fie wo totonani. Umu adie kiti se kroma. Umu bibi kiti se kroma. So what you say? Oba no ne nsafa wo table no so na dust was no the fan nsem say ya obeja wako oma. Wo ye decent. Enti sa wo pese papa ne betre umu a. E wo so yi umu ne mafunu to go. Na wo ko to janim ka chane se rade. Dia kana sha wonsa. Myself for Mujadu, Cronkron, some so. No, Mumuya cano, and rather be equal to tree. Yes, Mujan Quani Mumuyo, Bonadia what a chair, but a Mumuyo dear. Jesus Christ, Muja, in the timid Tim Tam will be a Mumuyo say, a quattree. Mujano. So Mujanan so swa, a Mumuyon will be to me in Tonchely. So what you say, and to pray, no Mujanan so, no Jesus Christ will meet any padianim. No one knew when you know us. No one near my air costume, yes, ever found no moon. And yes, sir, ever found no moon. Ever yo so what talk was a brave year singing of a cassie city or Hutum, which is yes, or whatever be a hoot and hoot quite a crabby. And never be easy. And never be go fast. First now call airport charges who could last about 2-3 hours. They said this is into do a quick straight to the plane. Nothing will be better. You may now check your baggage, CBM, and may check his situation was a dear you. Won't go out now, no bag see what quick, walk across and walk out to show. Easy like Sunday morning. Nyakomo, and you may go easy. You may increasing cophobia catchia, Nina see a person which says, Sikabe bus system, just a little time. Quick like this. So what you say? Oh, you umrebebre, ubenya niema, ubenya sika, and then no be near. Yet me free mercy for me, said one wife for the somebody no may yes you, Brabba join, oh, quite a jumba and I. Osen Sankeke, me boy. Osen Sankeke near the work and cool no near left to. Yes, I net ye, near Mosica. And 2 hours, Jimmy say, oh, a hutum. A hotel free so. So what you say? And Pofri Monso, and was say about so. A brand new public say, you are hutum and pofrimu and or say, everybody passo. And 2 out of 4, and then me person me catch us say, so who be ya? If you have something to do, Mr. Do it today. And yes, I dear air by your son, and you come, Mr. Pa, and you come, me Canada. So what you say? The air by your say, and you come, me Canada. In Indian Tiamaji himself. So what you say? Now we know be a man in can crunch now, and we know be a Omo can crinisa, Omo be a hint that some no swatch round, Umusa. They know yes, so many more. Most of for they know all these things, but what you and me? Nina say, so be a near. Whoso by you want bombay, as she trust them. I'm one who young couple in Tassam, and
di Unyankopon ba be ye. Enti won so da ye mobrim. Emfre ne ye sofo. Da ye bia ma so rade. Rade umi mobo. Sofo ese me fiefo be kumi. O se sister tobo. Da ye no so ye se. Sofo me so da ye ni be kumi. Me so da ye ache me fie be for after pia. O me de ba me so. Sister tobo shia me. Shia me asori da ho. Shia me asori da ho si yo sofo mate. No di me kiki no shia no. O course oil ni. Ton oil 7. E board anajudu mi no. Koko papa wa oda nechi. Sa be fo no ntumi ma osubiem. No we no wa charge o. No wa sika. Because unim unyame asem. Na unim di unyame baba ya. Ehu tumi to so. So what you say? Ehu bo e ma niema bia eni kwansa wo ye no. Utumi ye ba se unim trosem no. Ehu mo. Because I feel na wo besua trosem. No unyame asem aba betena wo mu. No de ne moja na so. No wa tru wudi wo gwama ne nkom. Nti afi no wo ba be bia woni e wo obonefo na da. Ene ne niemu funa wo ye ho. Enti wo kona sankofo no cha oya. Ni eji kusua kokko shimpieto a. Enya de a be fa wo mu. Wan fa wo mu so nya de wo meye sika. So what you say? And inti wo say, wo mu di hu to so. Inti no kure no, omo nka nkyerɛ no wakusua trosem. Nipa bebre they don't know say, se nyame nkonkron nka ho a, have untumi nkobi. A lot of people they don't know. Obone brass wo Kristo ni. Okwa asori ne bakosia mankwa Kristo som. Sunday church goers. Obekwa aba na nkonkron tinimu. Wo fira asori ba, wo teka mu no wo fira obi so obebodua. Ofra sorry bo no ka obi sie nkobosom so wode obi be ko malam so enya komo so what you say enti senyankopon hu mobo no amma na hu nkonkura ma metena hu no wamie wani wo chorosem nim ama wa hu asase so ba bia yeduro anytime akansa na Jesus Christ aba sister obetre wiase mom aniframu saa no wakowu akɔhye no wakowu akɔsayo enya komo sorry muno. Sorry bay any eta preach mu revelation. And sorry say any eta dem kwa disem. Eko kan sama wo hu abure ni pamane sakra na dwem. And sorry ne mu say any teach mu sa ne mawe. They won't do it because wo man kasa wo ni unyame twemanso. So what you say? Ntu oni adaje ono ne kobom payo. Ama unyame bie ne ni woni ma bi ho. No obenya bi aka na sorry ba. Ana wusika na woje no eye ne de too much say so obeka no kura ne che no ni bia enya de obinya wusika ne di biem eni nti odofo misraw me paucho me do untina mtia wo me pewa sampa ntina mtia Bible school no to amen go bio but asem bi onya me pesa me kan obi mani ene maso ho wo de ma me pe obo so wa chire mo chire me. Just like that. Me nya Bible scholar. Me nko Bible school. But di bi onya me be mama sam ketuwa bi no. Wo ma me ho ni mudie se di mesidi akasa kire nipa. Ama na te ase. So what you say? And nya Bible school. Any Bible scholars so there bi o. Wo be read the Bible. Ye mu be brese mon koko school me wa. E bi abo PhDs me wa. E bi ni madie pa o kenkan na no kramfom. But it takes unyankopon wisdom and the being penny man teacher senders. And yes, I won't tell you. Unu suku nyina obeken kan se graphic. Won't she? And Casancho, it will be a Bible, more be baby. Casancho will watch him, won't say, won't send away, ye say, won't send a ye say, so won't say, a Casancho, what do I call that crana, a watch him? Who said Jaye Jarino? No, watch him more. Na a Casancho. So what you say? And to what trust say woman now shall see people ba. And your sanity. And your scholars and your intellectuals and your mama PhD and a woman could Bible. No. Hey, and the sanka ko see one come to me preach. Because one school no won go bi. We na was a say and your Bible school when you made the free school dom wa. And you no ni yeshe. Ntu bu honoma wakọ the Bible school ni nyina wo de bema no ho budin wo ko Bible school that obi busa me anoto wo Bible school na me se me ko Bible school but be asema metena aka no obi akọ Bible school ontumi breaking it down kira wo sa so what you say ayo onyame na tete ni paul and na sam shana no e de be ka kira wo se kokasa ayo onyame na yesa
Ono na obeto na ye adwuma osidi machi. Nso ntumi nka se ei ne madwuma yi ha sika sei ne gu anim o ka di machi ubosu wo gya bibia na di nachi. So what you say? And so ordinary person, ntumi nkojiro obi o ye adwuma nchen enka nchen se sister sorry di machi obeka se wo bodam odwene nye. And so Jesus Christ do asiafo odu oso di machi sorry di machi. No mo gya bibia no mu di nachi. The same thing wakacha not to us di machi. Ano to di machi. No me gya bibia wona me di nachi. Wakacha ni wose me ni nachi. Ena me di nachi nti asam no kakra bi odi be ma me bia me kai some time ago. About 5 years ago. Na sofu bi si me preach. Wa mama wasi ni nyina chro dia mama one after the other. Men to men preach yo. Hey men to me. What tell me say the men can some no for we can say can what tell me men to men preach. Me come chiro. Me husu wapu pa. Hey, no me dem preach. Me ko to papa men to men preach because na nyame hu aye di preach no na ntimi mu. So what you say? Men to men preach you. What mama guidelines? O can say the comfort quotation we bra can say nso men to men preach. Men to me satam no. Nti wonyame wode na appoint will be. No de na tena se so on kasanchero. Nti wo yasam ne bakwa no kyerem. No de atokuntu to no ma. Wo se an se na tie. Nti mi ankasa metewa me se eh na se na de tie. Am focus ku mi break it down. Revelation ye chire mu chire wo mo. Mu eye say me obi amfa pen ne paper. Emfa blackboard me si manim en chire me sade. Enti sister na me sraw. Me wo min kutu dwani mu sraw. Wa dwen ye say we have time. Ye need time o. Ye boy ye need time. You need time. You need time. We don't have much time left. You need mra. And it is one na unyankopon mwa. Ubetile ni frema ku wu. Misraw. Boni be na utim. Unu bia yakakoni ni mom. Obi wansem hwomu a yifiri mu. Kunku to jenim kachi unyame sa wosre no honam ni mogya ntumi nye nti wo mmoa ye wo pompaye ye woni firi wiase niema so enko kunku to jenim ko pompaye wo adwuma ho wo se hwehwe mahini ni metena ne kane na me de yeinum ofre ne yeinum wo fre ne yeinum niema wo pe no wo fre ne yeinum nti sa wo pre bibia be spend time aya kontina pre bibia ya kontine wo honkonkron ya kontine so nyame de ne nsabeto so ya kontine so nyame ntu di wo nkwamum enya kontine wo kunu adwuma aware enya bi abawo enya bi na so wotumi de sade no dum wa yeinum na aka no woto ane be gu na so what you say enya kontine te se de difo no betena wo pekuna bra wo peyira meya ma wo yare mesa wo yare meya wo say meya ma promotion meya wo say eyimura eyentebe enkoba bia emfa nkonkonjim efi ne kuri so obi be wo sa wo ya kontine na wo hyedama to humprum sra honkonkon to humprum so nyame fa ne mogya no so na wo pie na ni munyamu a wotumi anya tabaye to akwakohia no so what you say wo pie na ni munyamu a wotumi ne na kodi den sada enhwehwe adwuma erode mama obi tumi sori na jojo mienu wotumi anya akokuduro asori na jojo mienu kobo adwuma wo mpae wabra honkonkon te mu wotuma sori na jojo mienu akoshe kokomu bo aware wo mpae wabra honkonkon te mu sister what me asori na jo do mienu abom paye do yefro to aye dry fasting ebo aware ni adwuma eni wiase mu niema wo mpae and then me sort change wo mpae the conscious the main thing no na wo so wo twa ne tia di akaya homa di akaye yeinum no eya homa ko nkoto dwenuma na jobre sa wo akonchiri bi ya yes wo nyame hu mobo ko deda fam fo nimbutu fam esugu ne so ka che ne se rade sa wo nimu a mense hwe
Sa won konkon ka me ho a Awurade me ye baller ube pramia kugu elinti Awurade hu me mombo de ebe wiase ene satan baby ye duri ewo wiase enta mi mu no Awurade so wa moa me no wa ma metena mi mu amie mani amie ma so antutuma na mo nsisi ye Awurade me ye baller no wa be pram se zumi la yewura me mpese gya no me komu bie enti osoro ni asase bofo ade nyina so tomfo hu me mobo David ba hu me mobo David ba na ma hu konkon tumi no emetena mi mu Awurade hu me mobo ma wo moja ne soguf kabari asase so asase ntima nyina ni mu asase wo si asase mu paye teta no Awurade ma wo moja ne nso me so na meyi mamu yonkoto nkyene na wo pie wani monyam mu a mansisi metrase metime de anigye ene nam ye ahia wo so what you say e mompai me mompai mfa e de say me pesika me peweyo me nyebida me jai sampai funu ne bo me jai sa nkurase fo mpai me jai bo me mami no toa no we jai bo be de wadi di hwe onyankopon won ne hwe nipa onyame ne hwe nipa me bo sampai na de aka na ka ho wo de be cha me free de aka na ka ho wo de be ma me free so what you say e sanity enti fine kwi me ko spend time Awurade ma me kuno Awurade ma me yire o Awurade ma me dwuma o Awurade me promote me wadwuma mo Awurade awoyo jai san krase for mpa ni jai bo to me no me fi say nkrase for mpa because se sane ma ni nyina wunya onyame sa ba be proud se zu mi la nwura na wakohyew mfa so be ne wo woni sane ma na wo pe no ma na wo pe no ne aware na wo pe no se nkonkran ma metre mu na wunya ni nyina bia woni nkwa nti mfa so be ne wo so obi na to no nyum wosese me nya wiase japade nyina na me hwere me kra mfa so be ne wo so se sane ma ni nyina wunya na wo kra wo hwere no a mfa so be ne wunya anti ade na won hwehwe de maintain de nipa konkwaji na de aka no because wunya me de sade no dum wo ma utumi a wo de be di wiase so what you say tumi na kuta onu suti no sa niema ne yei no no wo be fa ne fukwa wo be fa ne free so what you say antichrist foi edi fo atru foi krampo de ntro fa niema free na wo wunyankopon de ne honhoma wo mo de ntro edi Yesu Kristo ato wo ma no keke wo mo de ni din ato wo ma no keke de ntro ntunam din wo mo de ato wo ma no keke no ko mu didi ho na wo nyankopon honhom aba betre wo di ne wo mfama wo adi ne wo mfam free so emfa ma medom wo nipa nyina be hu sa wo ye defo wanya ho setam nyame nhyira ba nipa so asanete enhyira ne nye ka ne dan ne fie ne adwuma wo any promotion ni American krata Germany krata wo London krata wo aware pa e makwa aware pa wo kwa aware pa wanya nkwaje wanya nkwa ama wo kra aware pa ne de wako ne nkwa nso e so what adwuma papa no wanya bi ne nkwa nso e so what you say menya mma bebre wo na wo nkwa nso e wanya bi nkwa wanya bi eno na dikan hwehwe anya sa wiase mu niema ni nyina obenya bi mukasi ya mo sete roba ya de roba ne be hwehwe ho amwa de dam bi wo be bobo wa ben pepe ya condition be fa ho eniema be koyam ba se ho nkonkron te mu a o ye bola me come chiro wo ye bola obe proud se zumi la yumura okotuogu because to me so we descend from heaven not to trumpet no sound no poo to me a bit to me do to no uni bio uni bin to be da wako so that to me no na hwehwe na sa ni mani ye no no what the be kan wa ye free and dey ye free and they said yes buy one get one free buy one konkron fa de kan ma free so what you say anything the ye book faso we say see make say and no we be call all night too ne mpa bo nyina ne say rade mami kunu wa could spend the time kunu mpa ye ho the whole night obi akọ spend the time I want you abon pay the whole night one spend the whole night konkron answer rade ankono ko to dwani say David ba hu mi mobo obana moje tunu fihie du mienu no oso Yesu Kristo atade mu keke e ma tumi wo Yesu Kristo mu bi bowura
Ade na won hwehwe Jesus na won so natade na tumi woni mu no ebi monwura mu no opia obi tondo nyumo se ye bese no say Yesu Kristo nyame ba no ba ye de no bese ye bese no Pentecost for boy say Yesu Kristo nyame ba no ba ye ne no bese e de ne be ma Yesu Kristo nyame ba no so opie mununkum no ba Edi ne bema woni na se amana chew te se magnet enna mibusa sa de kro na woni ne de bese no wo bi enu na se woni bia fa won se kuti ne kokukuom kokasa wade sa de me pepe nyina ye ntebe eye bola enkonkom enti awade hu me mobo even if he's going to cost your life ya boda mama Jesus nyina nya bibie ntio metia no to minti jai asase aban awubia de ubia beka bia ene bible ne mfa mentia se nyina ne se me pasum dia ma me kra o ene ti me no ubia ni asam ade bia meya hun konkon to me mbambe ubedwane firi me nchan no maye madwen se menyo se be kumi kra se be guma wade kra me mfa ho enye komo se be guma wa ade we no to wa nya me jaw me ma me bag so che me jane ko ya che because me mfa me ni nto ni paso biem me di mani to awrade so eni ntim fa woni nto ni paso na won kwaje mo e di na be ma woni Yesu Kristo ase wo se ye be se no e wo se ye se no because one se na wontumi ne nko e wo se woni ne se garment no wo ne se wo no mo be hye white garment womo ni se no womo ni de white garment be dro womo abesisi womo di womo ko eye womo nti woni ne bese mi busa o se dan na bofo nyina kan hu obofo ba kokora nkasoro onu mu nyina na eba nya komo omu be bu aten na obi di ade obetena na hinwa no so na obi di ade obu judge pani nti Bible say ni tiri good tiri so no eyi fita te se snow sa ukọ ade say court judges no uns ade na gu mu tiri so no uns eye white Yesu Kristo de na eyi ni nwian kasa eye judge ono ne judge pani ono ne judge ade na good tiri so no ye natural enye de omo ye na omo pempam ni gu mu tiri so ni bi omo kire so omo ni nyansa sa ade na omo di gu mu tiri so Yesu Kristo de na ye natural judge pani na tade ai odi ahye ne ye de abom mujam odi betena konwanim no wadi wasam ne bubawa odi wakoto gim Yesu Kristo so woni ne di asam aba o me se bebu abo so wani na asam so yi o bebu abo woda so sha dem chocho ba mai bra ebe fansa sha se guti ebe bu abo woda so bokro no chempren ebe bu abo woda so take birth control yin sento gui mesi obenya ni fidie ni be yu fefefe because won konko ti mu a masturbation ukonno unye da obechiri ubetan ebe yu bufu unye da so won konko ti mu adwaman mesi won obi obobi kwa na bufu no na upe na papa na sum so won konko ti mu a okoto obi oburu nua okeka nkofo wonsam eni brani a ho ya hye ne ma wo ye nsekuru konkonsa na bufu no bufu no okoto obi udintro on kan kura na bufu no so what you say ntina me betran ma me yesam no bem me mhwa utente no kase na me mfa ho man kan kire wa me nue ne se me kaso no wamfa me wie madwuma so what you say won konko tuma me se obi chiri bone ubeta bone hwe me se obi befu setan nyasam ketwa di obeye bia nkonkon bia no ne nyatwen what the two no also what you Bible na dia kotu no say no what it say was it Debbie and you say in the Bible nika until they will end up hit you and no me catch you say hun konkon obetan mu wiase nya de ombepe wasabu ha wo beti ni you santi na Yesu Kristo say obepe pa ye ni ase ni you because adi bia wiase be ye bia woni ne babo bra adi bia honam ebe ye bia woni ne de babo bra woni ne de be sie ni wonti ase nti wo mmeka se wajimi sa no mmeka kire wo ye bedi di watam boni a wonya yo ye sase kopa ho chew onu kura nti ye beka se kopa obi chew
Why? Because who didn't cry? So what you say? Unin contempontam becha, unin grata. Yaba catch now. Sadientina was your mount grata. It was a cow chant tron and come mobi. And so num whom conquer to bunti ubacano cry almost as and the young family. Yes. Now to no be do at them. Najuma crown yabine. A sanity. Unukrenti. Unukrentio. Ukunuba catch us so no be jay. Because who want to say, who want to say, Cramine? I didn't know for birth control or no was some. Also, by what just say, Bible said no man can do sanka radia from a free mojam, and to also not diabetes yet. Into a no better manson. Make a mitchell, and into me come mitchell say, some conco babet no more, and we are Sibatao. She, woman who near some, Emma wouldn't be with that, the beautiful booby goose. Because of your omoyan, who wouldn't be. And into Miss Sawadofo, baby, you drew no ehu. Say, you drew Brunano. Open a toasty, and yanum baby boy, yeah, oba, oh, I drew a cornano, a GD for baby boy, and yanum baby casibi rebuy, and danu dear bay, oh, I drew a cornano, a GD for baby boy, a drew a cornano. A drew no pay, a drew a waka. A drew how I can say, a sound, a wim. I can say, to Trubento, a more day, a wim. And no one tower so now in a so Jimmy be better, or because no one had to do at the Setiagasi. Why not add to I say a knockout to a choy? Jimmy be better, no, do be break your mind. Into a bit, you say, hey. Asembenie sanete eniti na ye nitefo e die na wotie asase so wo hwehwe Yesu Kristo hwehwe konkron hwehwe na kira kwan de wo mpeme mfanka no yi ni mafunu bia wo to temprancha ye ne jam ene ni nyai wo ne be mate no wo wo twempena jai ne ene ye jai sedaba kumu na ne da 2-3 dan for the different room se nkola wo hokra koda nkola ne dem nene ntentam no nkoyo ho de ansa na ono nada because we are sini bi kura bonyum osi kufie koye me ho de nyesa darling you can't touch me we are sini kura wo bo sa anyum no se kufie koye me ho de anyesa you can't touch me nti wodofo me pese me catch us say bibi ba eduru kuna no we are living in last minute mean kasa last days ye boy ye ho kuhie Jesus na de bema yetumi agina eniema ebeba yeso ne ho nkonkron ne nkan ho sister wo be bregu wo be kwa asori dem akutua offering tight ye beje ne nyina bi ye be sa da ho ka enso Yesu Kristo wonim wo be prawa kemura ho enti wo kogina wo no sofo awrade oh ne sa da no sofo ikura wo bo for de awrade mi ko bobi ai na den tina wo be prame wo se hwe me fa wo for de boy Bible ne se man obema so ma ewunya bi mebo se no na no nkyira se wanya dankwa so what you say me sister you need to for na so fofo no masisi wache eno na me koka no mo ba me su no wo masisi wache uko wo koshi wo mo ka no kure na yenye ka no kure kwa musika mo fa maye na me so me mesra wo me mfa wo me ba be ka no kure na cho me a me be bie eniema ni so akere no kura mo me kwa na mo mpa manum asamati nso wo mo di mu ko jemu no wo mo jemu sika da mo ho ka timi da obi ka o e wo tight tua se nyame nkonkon wo betra wo anyu obi na be ka cho se tua tight wo be di no kura ma Jesus enyu obi na be ka cho se ya doye wo be di no kura ma Jesus Christ nkonkon te wo nti ne da o ka no se wo botene ne brapa naka obi kwantumi me da o ka o de die na be da o ka won tumi kura ede na wose koda tight na ofre ho ka nso nam se mosofo ni pa mosisi mu nti omoda moka but asema ni pa de konkwajim ema ni pa sakra na dwen na nkoko betra ne mu ne de on de omoso mo nka nkyere mo because won pese obi hu ne kura no wunya ko hu ne kura yese kwase na ni tia na agoagu anoto me metie ya mani ati na sofo bi aka aba anoto me hu se kuku bi siuti fasika so mesibra na me nko pai oye me nyeda which is the same when you customer
are not when you think is so for no. Well, lose customer. The same as Sawo, so when it's when you miss him, no concrete better more so for the lose customer. And Tinya dear no crepa, or be position anymore cultural on Kanda. What he used to do, Sister Quia feel where you be ye pa, what you man a becoso pa, and Yama becoso pa, and Yama be ye yama pa, me who said you man promotion papa, now on concrete what you Uncommon udi a woman. Yesu Christo pin and you now, on the best say. Over to me, and I say, and on me boost out. That's my question. So for no, what did you say? A brave banehu, Nanyanko woman me fa, Ubia Hong Kong continue. One on no better than Tina so whom I want in a transaction, one I don't satu cum nor the Wako Hades. The same as the one when your man son a tia, or no so do in two cum, nor the Wako Abraham Kukumacha Yesu Christo Mai. And to whom I do, and then they determine baby a woko. And tis a soft one to mainly do say, she shall conclude, Emma will cry. No one in the messa. Sister, brother, Emma. Messe Danudra, a month for be to me, Kakwas on the Mako Bow, more suffer for me. And no, my console, now you're too late. Now you're too late. Mr. Datu to bend to the Messan, or be the Minicapa call the sofa fee. One in the Bako, you moon gamupa, and so now you're too late. At that to bend to Messan, Nipponi be to a call. I will be just here done a cow title. No one cheer. No one copia. Will 2 minute cow, Brampa, one channel. No bow run a sofa fee, Missing the BCBC. And now come on. Because of the cock as a sofa, and to say that here was a queer system of Craman copy. Nina say, one what tune and into a tear ratty. I'm a young couple nini beam into one trout sign a minute my own constitution. One trout da. What trout will lose customer, obey the or to one yajuma. I almost can't watch it in Kakranka. So what you say, and tis a woo beauty. No, the aqua, a dear will be dear. Into what the dear now, Wakoshi. Sanat you, and let me pass some child say, Moko Monso, a Chanamubekoi. Preaching pa, many patron came at Tinisio. I should say Jesus, no, Munko Tibi. Woman de Coquassa will be down preacher. What the answer some of about 2 answers some Aka and David get the Goliath, and he threw that thing on him, and he killed Goliath, and David, woman, and then we work with shit. Me come at you. So be a Bible near from and don't soon go from a woman on your da. On your da. What do you know, Sam's Coquassa? Or make a crunch some. Your friend when you be a sister, and the men's catcher say, officer say, no one about what officer say, no one can say amen, cry. Officer say no promotion, no, bow, one can more the son to prevent to a son, or Baba to be no musha, I saw them home. Now, this what you saw, what Baba to be near show moon come was saw them. Yes. What Baba to you? No, feed the nation the software. No, sister men come in preacher and I mention come. Sister men canina. Sister in fact to soon me say, baby a medru. What would the son to prevent to not boom? Now which you know. Now what you say, Mkawa sorry the Muntika Unkobi. When you miss free Misuko be new. Free Misuko. What one you did to me new? So what's not I say so? No one should show my hinny and neck and intiminu. No, Pamo feeling the new. So what you say? Because the Bible in tune and soon go. And church of the womb, young child. But the media will be back a man to many suffer. Mamma to go Bible school being Kobe. But get to a view, and maybe yet, out the baby, but maybe better didn't cry. I can in the trow, men fancy you, Cacrabino, Biasu Tramino, men fancy you, da, maybe yet one more. So what you say? Maybe yet to at your mom. And so most say, Grand or Muko to General Mokami. Or be grown family. Of our natural unless you were in your money, I'm not ready and what's through. A month when you're bright, I quite do my fast or to watch that. Share, and you're common. And you're common. Me person me catch you say, Sabri, so will be bisra.
uko nkutu jeni masa utiminya kukudru de we funto eye fasting kokuku kusugo Awurade so Awurade mesumi Abraham asefo ni bia David ba humi mobo oba mujetuni no mobo Awurade mesoso maba mi mobo Awurade Mary Magdalene no ye dwamanfo beifo ahonhom so enene de say apossess no won kodi no si tent no bo dwaman Awurade se wo sa obayi mo ba David ba mesoso mi Abraham asefo ni bia maba wani Awurade humi mobo ne fa wo moja na sugu Calvary asase so asase ntime nyina ni mu no Awurade no mie boni mu na menya nyinsa mi Awurade ye nyinsa mi wo boni mu me wo me to nga na me diboye ni nti Awurade me sraw David ba humi mobo wa ye bibire bi etwa mo Awurade ensa ye Awurade wo ye hu mobro nyankopon wo sie nsum fraw da hiadam na wo beje ye so wo sie nsum fraw wasam e wo Matthew 7:7 wo sie mum na wo bebie ye nhwehwe ne ye behu ye musa na wo de be maye wo sie ye mpa ye nipampo si ye mabusa ye apata ye ma wo busa ye pano a ye ma wo mbo emprai na wasafa Awurade enti Awurade ne maba wonim me hu se bra ne yaso ene mate preach hu se ye yinum no se me mamani kodi ye yinum achi a wo baba be pramiti tintu mi layo nwura enti Awurade hu mi mobo se wo oba no mojatudi ni mobo na wo hu e de say Mary Magdalene mobo e de woni hwenani ase e ma na hu nso at once o mu nyina dwane dia Awurade me so me yebdama mu ni te say Mary Magdalene mabo me ye yare forte so ba na moje tu no finhyedu mienu na ne ho bon na ne ho nyan na nso Awurade watade mu keke o utumi ni bi bowura no e ma ni nyankoma ne kra Awurade maba hu mi mobo David ba hu mi mobo Awurade minti na oba asase so ye te wontesu pra wo minti o ne bo wo na wa ho fe nyina sesai ne hu fe minti o na wo se nua no so etie mu Awurade minti a se ye minti dia David ba maba mesumi Abraham asefo enne hu mi mobo Awurade won hira me nya wubu won hira me sampai boy mi nya bo de biara da Awurade wo be hu mo me nkoto dwanim no me pai boy nyina ne se David ba me susu hu mi mobo na me ya Abraham asini ni bia hu mi mobo tumi ya de ye ba Awurade fa dum tumi ya de ye ba David bay fa dum yo na minti ni ubai minti na no nyame akotena se akasa te so de wadwene nye wako nkutu dwenim ni na kokasa tietiem ye fast ye dia rewo sugu ne so wonna mu nyina na wo bompai David ba Awurade ntu wo be hwe me mako Awurade ntu wo be hwe me mako hye Awurade wo so nya enya wo fe odiboye ni wo nya wo fe Awurade nti nkosi da be na wo be hwe me mako wo Awurade ntu wo be hwe me wi ase fa me no mum ama Satan ya fa me no mum David ba me slow wo me mobo ma so for di me ntrache edi fo na di me ntrache afedi ma ba wo face to face Awurade me no ba be kasa because me no kasa wo betie wo te wani chiri manyina Awurade me so akristia se wa ba mabo ya menu ba me so maba e wo mo se me fie o ye so mabo sonsom nanso Awurade be jani nyina mu me hu se wo nkuto ni wo nokofo me hu se wo nkuto ni wo wanwani entie na dai maba wo fa nsato me so hu me mobo na jime nkwa ta ko papa nanim na keep saying this na jaja wo niam bim na hyeso hu mobo konanim de bia so obana no tata lawyer di master mami o lawyer be bi ni pona ma che na mami to e wo kuso ko didi na mami to e wo so ko dware na mami to wo hye sa no se mami mani na se mama no a mi nya hoto nti fata ta Awurade no won kasa woni eye enough is enough ekua wo so akosia mansamba wo se mi nya odai kwanyam chaba afede na dia wo se mi nya odai Awurade hu mi mobo David ba mi sraw hu mi mobo na ma moja no nso mi so ne mi mu yonko tonchire mi ye jamamofo ma boja mai wo wiase ma jenkofo kunu mi dia pobo mi di be ya sai niema ma ye niema funu David ba so wa memu mi nya nkwaje yes enti na maba nti mi sraw umoja ne so gu fam asase mpo want to menyina ni mo vanish ye no fa bi so mi so na memu yo bebebe boni amedi no wabruche boni amedi no Ghana mi ko yinyin se mi jima mi bi kunu e mama me na dwendwene ko wi mi je brother bi yire e ma brother na dwendwene ko wi enye komo Awurade mi dem na mi shiko ke mi dem na mi saton me na mi yiko kendila mi dem na mi saton nya sam ketwa
Awurade hu me mobo cocaine no me jaiton we no me jaiton me hyeso biem asra no me nko ho sakawa no ne me jai yes me baye no enne me ko to atwene enne me to wo mo ho 12 o'clock me ko catch am se ku we me yi me ho firim me no mu ni asam sansa me mpesa wo beba Before I not just obey me too, but me person me catch us say utu to me. That used to be by for obey you to near yadi. So obey to me too. Who I don't obey you no go to no baby no. And you come and it is open to me. Nipo bet to me dear too. I could share Yesu Christ with you more. She shall go crazy away. Or none may come from the dynamo. Look for Holy Spirit. Holy Spirit on one Jesus Christ. Won't pay for you so. O metrata nipa mu rough. We fi on ma. We fi we di konkonsa. We nita we ta nipa we bayfo. We mimfo. We wudini. Ukum nipa. Utimi di atrom yetimi di ubi kotum. Utimi chantro tu ubi sum ye jelino. We nyini papa. We mim nyekom. Jemuto ne surrendered to Jesus Christ. Enye tintin you. Enya wo maso. Hey, nipa bibra hantanti ye be pray o mo said that no for Yesu Kristo ho bai wo ye doctor wo de Yesu Kristo koi wo bra wo no wo de na de send kuma abortion any operation otumi yenti enso me hu so wo papa nipa ma hu ne mfra mada wonya bi da nso otumi operation to mu hwehwehwe ni nyina ne se e wo so kojo ne okot wo ye lawyer wo de ade wo ye judge nti wo mu Yesu nti wo join Freemason lawyer ade na good tifita na hosi nyansa no Yesu Kristo obi o de betena na konwa mu lawyer me kasa tro Yesu Kristo won de ne ya natural ukura de ukokoto a watade e hyew yemfa mo mujam ono so wahye so ku na tade no mujam aye tenkon no de abowura wo ukokoto a eya na wani kosua ya na nyeja frama wo wono de ne yeja frama sa wo ukokoto wo de ketrama we na kotena court wono ne ketrama na yenkranta wo ebia ne kokoso wo de bebo amamai nye kom wo de wo kokoto wo hyehyu wono ne nan na da wo se ne nan no ete se ya wo fefa adore wo fun wono ne nan ne si fom ete se ya wo fefa adore wo fun sana mpesam kamchiro sikabo so bone koko nye kom wo de wo kokoto sa dressing wo ntumi nya bi wo de nipa hye da pempam ena wo de hye wono de ne de nye de nipa hye da yo rare one nitini ni fita te so dwa humi wo betra na konwum wo di asem adanu wo so ye judge wo bi di wasem ba all miss so what pujis ebebuabo oh se de wo do Freemason ni Illuminati ebebuabo se de wo chupe abusum malam ebebuabo se de woni je wo malam ne ho no wo beto se ye preacher no obuafu no na wo to miss as de ba ha no me se nti wo be kwakoshe wo be solid so mu awurade mfata awurade ye kasa han ena mu Yesu Kristo no mu New Testament na ba ndi mfata no to ha adwene pa aw hey una usiwa na mukasa wi ase de so use common sense mama no to mu school na man kwan rechi no eni nti ya na mu ntumi use mu common sense so ati ase nti wo mfa awurade ho mu no wo mfere no na da sa judge ni be pie esoro ho no ayi na wo begina ene di chire lawyer na wo degree wo PhDs edu begina na doctor edu begina asase so hemfo na de mu begina me yo hene anoto wo ni miana me yo hene o me di ade ko hwehwe asase no adia wo na wo di hene wo be yuko ene wo agya wasase se wo na ko wantuma mfa nko no e kire se ba wo mesusu begya no enti ye nitefo na hwehwe Christ amfo yi mo wo de nipa na so wo mebo wo de se wo ko bejo ma nipa na so wo mebo Yesu Kristo di murunkumo ene pegya no wo de nipa na so wo woni de murunkum wo kire so utumi wo mo ne so no wo se da wo beba no wo begegya ho motire nyina wo hi motire ne bo uti na de ya yesem wo bege ni nyina South Africa he ye bege wo hi motire Australia ye bege mo hina hi motire New Zealand ye beju mu hina mo hemfo ye beju mu nyina hi motre mo president ye beju mu tumi ni nyina firi wo mo nsam wo mo beye te se nipa bia
Womu be di la ni so bi o hwe. Enkola di so abodamfo di so. He womu yenim womu di so no so di so bi. Nye komo. Ada no so kura usa. Ai, afi na be gya na me ni otumfo. Hwe. Uf, abofo ni bia bo wasoma mo akogina baabi se bi ni otumfo. Ye be bo ma wo se tutu. Wo yesi wo fara ho. Na wo adaja ade ko hye chacha. Na nkampese wo tutu ntuma. Hwe. Na mo ya na mudidi president achi no ahemfo achi no. Mo kura de ya na mo asem kura ya me mobo. Mo kura so de yenimu nso mo ayesam. Nye komo. Di ono ne ti akonya so na wudi na chi ya wiye. Ye be che na tujam na wo ka na. Wo a woni ne duru ba bia won trance ya wontumi trance. Wo. Hwe, se nipa nim di nyame ba be ya. Nko be bre ne ho ase. Nko be bre ne ho ase se ya. No do ne ho ahwe nyame tumi na se. Enti ye ya bre ye ho ase no mo fisi agimi o sister. Fa ogimi panyi nche o. Unipa bia wo hwe ne ho yi a wo ye yesa masa bia ya no di panyi nche o. Sa wo ko sikani fie na sikani no 25 years na papa wadi 70 years ye ne yesa masa ye di obedi ntie o. Bra papa na bra ne ho ase nyina ye di obedi ntia. Bra wo ho ase e wo nkwaji nti. Bra wo ho ase wo nkwaji nti wo hene. Bra wo ho ase wo lawyer judge. Bra wo ho ase president. Bra wo ho ase wo hene. Bra wo ho ase o sikani. Bra wo ho ase e wo nkwaji nti. Enya wo ho ayesam. Hwe, enya wo ho ayesam kura. Me say Yesu Kristo wono nkwa na e ba kura ka be me ya. Because why we akamaka se nkoche ne mra. So wono nkwa na e ba nsudan wo say esuru be ye din. Woni abofo ni nyina na e ba. Bofo ba ko so kura ntumi nyina nanim. Wo mo so wo ni sympathy o. Hwe, afa na be gye bofo we de misro. Unim. Me papa koko na da o metimi di ama. Bofo me wo good bi hye mayi misro. We de asem we kan bi mam. Hwe, wo so be to se brand bo. O ma so sei no o hyimu na da ba bi kura. Yes what you case. Wo mfa ho. Wo kasa na wo kan ko. Ewurade. Se me hwese nipa etutu unyankopon titi unyankopon ano yemu awurade a wo be ye Kristo ni kra no no so ye Kristo ni se de Kristo fo ado so de ne yesrew wo fiti kroti a wo sekati ehwe wonti ne ye daw fom che mbra ya wo fiti kroti a enam se ma ne pe na wo mpe wo munti wo fiti a ojemunya na mse ne be mawu wo fiti ya no mo sre na de wo ye kotebota na ne ye kekansem fungu ne so ni nyina ne se Kristo wo hu abrusu ntino wo mpese wo be ya de Kristo mpe na meya bo chenku ne yesre brai ni nyina ne se bra no nyesa manfo to pa mu bu wontumi mu bio wono kura de wotumu se ko betumi ya de pa ba Jesus Christ nti no wakana de na hye na nantem no wakana no atum se de be ya Yesu Kristo pina ni munyam omfa ni nkoto gem mu be ma na mo twetwe no ko betuma twetwe bi no so wonyesa no wakana ho asi kama no wasum ni nyame huhumu ni kurim na musore na mudi na tem ba ma beti adwumum oda mam ofiti ya na ma ne sere ni nyina ne se e ma no pese wono wo mu deda but wo so wonye nti ofiti ya no mo sere no me kame kire mo mai wodi ne kwase panyi nchew bra na nyesa ne hu ni ho eye Jesus Christ wo bu ni nti o ene wo pese wo bebo adwaman ase ni nipadua nti mo hia no ma mo sere mo fa mo nsangumuti munsunje jajo bra na wo yire na wo pese woni ne chimpra no ja ne yire bedi wachi no bra ne nyese nkofo a chimpra wo mo yire no machi wontumi nya bio Yesu Kristo ntina bra no sister wo yi usire ma wo nhwa wo no eye Yesu ntie wo enyese ne be ma na esa nanim no eye jonso nko an wo de jonso da bi eye Jesus Christ ene de wo hu de Yesu Kristo ba be ye wasase so eno ntina wo yi wo hu kire na wo nhwa wanim no enyese ne hu ni ho. So what you say? Obi kunu to me ba adwuma e ma no mo bochinku mo pene na nada mo nipa tia se brother no wo yire mo pene na nada se brother na mpene obi kura ho no ma oba no won na ye adwuma mo pene otimi de ho hi e fa ya bra ni fra adwuma die wa wo tesa die o me kam kire wo se woni tia se nipa space wo yire wo kunu na chenchina wo pese wo de na ti koka fam o bre na se o ma ne bo adwaman etie ni nyankopon due Bible says in dua na de beba na wo enam so embeba no due se waji wo bi kunu ene ne hyedan bim na ne yire efre ne fon kura wo mfa fon ni tumi bom sa wo se kr wo hwe ni musa ba kwaku
nti sister ku ya no order so fra o ma me kwa ma me mfa fun na me nkeka bi nkyere no na ofisa wo ye wono nko ane dia na hello yeah hello why Mrs. Frimpong Mrs. Frimpong sister mpacho me kunu ho sister wo kunu ni nyankwa na onyame wo bo ne ma ho wo kunu wo da me dem ha me pese me ka kire ho jai fia afre ade na wo ye bayifo sa ade na wo ye pese me nkum nya ne beye a kire wo sa me pese me ka kire se bra Frimpong wo nyankwa wo dia efi na kuri me mfra ha bi se wo me nchen enti twen oba wo ye wo dia wo me fia baba ni jan kura sesam na wo di no the phone up to so no di brother na yira tem say wo due me se ne wo ti me kasa ya fansa guti su sha si twadwajo super ti mu ti se di obi ya bese ne se ne ma me wo su so anya sa wo twafin na wo case so woni ma brother na wo da wo fio ga me kwan enne me kasa wie ya ka che ne paken ne mesi kwan no ka che ne se mo ma fia biem wonya wadwe se wo be wu akoshe onko ne yire ho san friend ne yire no ne apologize hello sister kuya wani ya sapomani hey ya sapoma mina ne de wo frɛ me fia so wo be didi matam yo didi matam na kwai sister kuya me pa cha onye se me be didi watam me sro me person ne me gina onyankopon anim me nkotodwe gu fom me sro boni bia me de aye obi afa che me na me nim se de me ye na ye boni me sro bra ya me ne na jai masasa ne niam nyina ma efi ne kro o ma me fi ha biem sister me sro hwe nyame anim na fa me boni che me wate efi ne kro ebi nsi biem se me ye born again massacre me pa cho fa me boni che me firi mu na fa boni me boni che wo wie no no sa trobo asia cholete yes wakasa wo fun so wie no no wasa trobo asia cholete na so se wonim ne fie so wako nkoto de we yenim nkoto de we yenim wase wonu nkrobo ni nam kwaso no ka ho kopa ne chon wan fo nko pia se ni ya pia am ye ni wasama mfa antum wo ye nkrobo ni sesi a wo de nam kwan so Yesu Kristo nyamfa mu megina temu uja ntika ho ye nitefo ne kopa cho ne bopunu bangwangwan sister kwa wo ye ne de wato me fie obedi matam sister kwa me sro mam kwan me medidi watam na nka wako nkoto dwani ne mananim no wa kire mkola na wo bredi food no wa kire mo mama me de made aye no mo nka bi mama na ka wo pa sister ne che yes na bra na ba kuya de na wo yesa e de na wo yesa mso sira wo me pa cho me pen no me sembia no wa fansu no wa horo na nim saw na de go na nim wo kwan nim se fa nkura se sem firi mi sokọ me di wachi nko gemu krache fa nkura se sem firi mi sokọ wa ware am ni nka ho efi ne kurinsi mi fi abiem sa na wo so wo kura ba bi se udem na junsu guma wo saka wo pie na ka saw na ka de go na nim no wa pam na firi ho no wa ka chente fi ne kura mo mfiri obiem na sa chepu ne hyem no nim number sesa no wo de ko gem se unim ntu de manenya wo de mami ana to de ana okeka nsem bio ono so ye sofo da sister is so ye krasi dio na sister wo ye sofo da be on na be che me de menye me ye krasi ni me dase mo enne de wo be hu me se me ye krasi ni na tsena da to trubento ne be sa no wo be ye mobo me se wo be ye mobo adano ye do ye hwe nyi adano ka wo be pese ka me metna ha biem nanka bi ka bibi ncho ne for 5 minutes ko sakra niema nso na ye too late me ka me kire wo nye kom a chesa manfo ni age obetumi ya no afre sister no wo dinatam anye kom obetumi fra brother no ntu pesa o chemi se nkwa na do baba bu chema na jaw ka che fa nkwa sesem fie suko efi na kwami fie ono memfra abimo ai na da wo yire da mencha no so ye boni ana ada me ba wo fie ono me be fa wo yire chale fa nkwa sesem fie ada wo nkwa na do baba bu chema na jaw fa nkwa sesem fie efi na kwami memfra mi biem bra sa wo yesa enne enka chi wo da so tiase katsama da wo boji moje di wo fusane privilege wo ho enne sister na bia no kwa adwuma me ka sei onifi pakene niema ni nyina on na tu aba onchen na focus gina si kwana no focus si kwana no o piti kotia no ba Brian na wan niema na sisi ai na me bag sisi o sekuya enwura ha edi ebim na kanam ko famre enwura ha me hu sa wo ye me bon sam wo di mi kogem
If you never mafia beam, Sasania Mako, Bejako, Kokuno. Untumi ne nware bi ma mimi ntumi ne wonchempra because minim da mewu na minim da Yesu Kristo obeba ma hwehwe ma hu sai wo ye Satan opese odi mi kojim nti fi ne criminal tonko wo bopru no mas won hwese me ba be hwehwe woni so wani ho nti wo fokofa nsu ana de hohoro nsa abuchi kwa de menkobo no yentu ntum hohoro nsa se ya nanim saw anim ho ne ka opuntum no mfiri wonko ojina wa na woni de no awa bonte ho a enye obi na be ka chense wonko yes enye obi na be ka chense wonko se yenyina Christopher ye jina nyankopon ginam ne ma hu nkonkura control ye ne yetuma gina carbon ni ma resist the devil. He will run away from us. He will run away from us. Nso ye tim eye binumu de wa dobre no ho ebinuma ye se preko oba ya horo ne ho kama ye the gold dust gugu ne ho ohu atacha no say di guy no tadem no yanam ne ho enne nkoje ba ofie enne nya sofu kakraka bia na beba ka asem wo ya kire wo enne pese me ka me kire wo say asase so ahemfo enne to mu di tumi wo asase so onyankopon pese obehye wo no wo send only 2 witnesses amoma ba asase so be ma little bit warning wo nipa that's a need to say na me ye ma warning nyame fa me ma warning wo so untie onyame wonye bibi je so abokoko sese me ka se obi da wachi wonware no nso hia onyame atwa ma ebia next week nkonku ebia next week 12 o'clock onyame bi twa wogu sese ba wonim o ntu ne sister ne hyedem na wo fa ne to you don't know woni wo yire nso wo sa wo gay ba ma woni ne ye gay wo fa ne to utu kwan me ko Ghana na wakofa wo yonko bema na ne hye wo ta na mo buredwaman wo so wo yire o enso wo ba ni ye shira wo asafu ye wo na wo peda wo nsamiru na wo didi nyame atam obi a wo de bone na ni tua sa di wo ye bone mo tsande ko wura sori dem e koma ne nsa so bia wo ko didi nyame atam wo ko ye nyame ete se ko wensani a wo ti kuruma wo bo nsa ye mfa ne nyehwe nso ma wo mo ho fe opie ya obete ya mi kunu na te sai omo di ne ho fe because si ya chichire no bodie mu kra there is no way sa ko wensani no obeda na chi e ya feudie ti mumu bebre mu ko asoro kudi unyame ho few enne me ka se nkwaje aba ofie enne ya na wo sa wo ye de osoma wo na djuma enne ya wo nyame de wo basase so for purpose enne nti sakra wadwe ne som anya sa na opie na nim onyamu a me ka me kire wo be ye mobo na wo nya no yi me ka me kire wo me de me mfansiu e kire mo ko asori se mo kotia na nsesem asori no mako ne ye be ka wo nyame tiri mu po e de a kire wo dia kanyina ya na nsesem ni show off obe huru ne ka ato ne ntoma akeka ne monre asesa ne wig fi ne wig tantan abosom to wig na guniti asesa ne makeup fi ne makeup tantan ade akwa asori dem okudi Yesu Kristo atem sana monkoye nkudi na atem chi dia me kan mentie o kira hyehyɛ wo ne ko Yesu Kristo nim ko ya no na sambra shatade no wakuru mu nyina mu ho emfadu kunchichiri utisha wege keka wanim ne kudi Yesu atam e ya tani oni so bi shamra no wani so udi datam umuno umfa ne nyehwe so obi de mragu akwam nesa wani so a udi natam umfa ne nyehwe ntichina kokudi natam wose trousers wo chiri Deuteronomy 22:5 wose oba nsha berema nsha oba de o china se we umuade nti na ukodi Yesu atem nti factors chichiro woto ne kokko gina puppet na nim ne koto praises and worship and sana so for preach go do that na be sit due because wonim there would be fresh asiso konna kodi di na tembra ko ke kan bi che Yesu onyame asam e wo Proverbs chapter 20 verse 1 going wasen say feudifo ensaden wo yentokopeni di utomu ntentan wo nim nyansa enti wo de ende ye wo jimifo ne kotena nsadwa se kopati ase ko bro ade atia wo wi a wonum na wo di blo fisu no safa kotena sori dem ne ko didi Yesu atem wo tesoro wo hel. He's watching you. He is watching you. Me come chira wo nyakomo me se Ghana for di mutiri yo program is ka brofum pa na me ye no a nka nipa di mbirika ebaba beti onyankopon asem emu abrofo no nkanya kom na so odi abedom na se muso muntie dia we di nyu obi
you. Boss ya kuna did tia jachrema. And you be it come to Mutia Brutre and some Bakaya Tuamo. First now Tigana Kabakasa Papa and Abrutre where your TD in Yatsam and the Facebook number. Satan the Facebook kuba so de be say nipa. No nyame so you Facebook or use Facebook for good purpose. Say the be ya be sakra. Ntu be to me how did matem ne twam. Dia wo pesa wo te de kedetia no. Eno bi na wo te wo hai. Entu de mentie na ko keka bi kire awrade kira. Etena. Ko ya no munim kunu no. Munko di na tam. That may blow fuse. None of you saw that the entranico to get, which an empabo so ne wig gunicom, Nenim, Wakakan and Nimsa Lucifer, Wakakam away so, and so be a no and more than no, Wakana call Semoja, or could be a no, yes, Munko did papa nothing. Munko did not tam, Yakomo. Munko, Makadi Yatsa Winipa, for some nantena bokon crome ready. As some never in and say. You were ready Yankupon, so we're ready Yankupon. Nidin him ransom so. Yam Fashion maybe I say, Yam Fashion Fremunko or the four. Miss Losu Moon maybe I say, and Titia when Yankupon him. Nakaka Krabin and a Buffishia Sunny was a season. Nesso will pin and Yamua or the four. Unyanu ye, Ubianco can be mount. Ubianco, my Abraham the born. Was so beba umpo. Yes, wo beba. Bonin tis a come to master papa and come best upon. But become so no one can hold him. No one can hold him. Stop him for coming. Hey, what the dear? Bow my in and Sabraya. Won't sa waka kakra on sakrai. By yes to kiss cha watching in and say, won't sa one sakrai. Sister Queer, yes to Christo cha watching in our tone and you was so. No your pumpum, no reason would go to Janice off in moi. Or some mamin chankakra. Never papa clear, sorry call was papa tobo, me pacho. A sister Queer, no tea Janice and Nifasun would demand, no be a wood demand who said dinner time. The brain wako court. No one lawyer. No one charge you and no said dinner court would dinner time. Officer lawyer no back so you were your mama. Obi o tie Janice and Nifaso, wo di ma day and night. Mo so ya no mo sad mo afade ene mo ni amafunu e didi papa natem. Me busa wo. Oni pa na wa han lawyer. So won konku chicha nyon kokon asem bi ba. So wo kokoto na wo kasa na wo didi natem a. Obekoso di wasem ma wada. Onu sika nyina wo bejai. Onkoso ni asem ne ma. Na fede na Jesus Christ. Etie Janice and Nifaso no di mai. Na so still mo didi natem. Why? Why no kuta rebellious spirit? Are they no we are so therefore we are rebellious? Why? Why? You be kind mami no twa. Christo somne de mo achire. In fact, mami no twa mo de mo Christo somne de ya no di o. She for Christo chichire ho. E ye better so di Christo be chichire ho than so di wiase e be chichire ho. Me wiase nka so di Christo achichire ho. E ye good because when me dis Christo be chichire me hon me nya dan kwa ma me kra. Dan se me di wiase be chichire me hon me ko gem. Eno na ehu no. Dan se me di wiase be chichire me hon na me kwa share. Eno na ehu. Enti me de me ye nitifo. Se wo fi se wo a wo nsa. Wo a wo ye niam funu twempena. Ye nyansa ntugu na nim nyansa de na me pese me ka to se due. Ye nyansa fo ni gya ne firi wiase. Akwa no wura nkasanche. De o waso no wontie de honhom ne kasa kira safo. Wo a woni aso kokoshe. Baabi a me de kasa ye Revelation chapter 11. And I'm sad Psalm 2 verse 10. Me kasafa about two witnesses. Awunyame sane wo mo ba asase so. Niema wo mo ba beye. Nipa so odinti or the last people two. Moses and Elijah. Omo come back. Omo be di ahini no one dance for the last chance. Ebi omo beba no ehu. Ebi ana wan timpo. Ebi ana omo beba no Satan fra woni. No wa daisy dru baby. O nko wense ne eniema koso wo. Utumi busa no wada. Bibi ekoso bia wo. Yetumi bo no papa nanim no wonti obi a case. Ade achi no hwa hwem se ei. Na die ni omo se hwe. Enna ntokwa anti enna wo patapai. Enna wo ni akwasi enya ha wo sie nya wo nekunu. O se sa wante ni nyina ne se waboro. Enya wo honsa borofo. Emma wiase moro wonsa. Na wo boni wa bra wo hu de ekoso. Wake up call na me de ma wo. Eti se de obi akọ hotel. Me kunu na dwuma nti na ota akọ hotel pa.
okope office wa bre obeda na wa frɛ front desk mesra mo ya mo mama me wake up call ebo 5 o'clock amunya no me nti 5 ne ba obeti krrr no munya no wake up call ne mama no toa unyame na me so me de ma wo nti yenitefo ne tie ne se wantie dia me se eja no kwan ne da ho fefefe eja no unyame esiesie enye komo asase so a wotie na ase eyeja o yesi nyankopon ko faja bi firi baby na aba obetesuru ya kasase ho no wanane ne senkuto no wode wonum no wode wonum yesi ye special eja no so na me no yetie eja no so na me no yetie o ade ye ntu petrol free efom si ntu petrol free form anamboa eja no so na me no yetie yesi afa no ko se ja firi baby aba obetesuru akasase ho no wanane no wode wahyem eja no so na ate no akase bi buogum nti yenitefo ne dwane na kwaje nkwama okra akwa no wura nkasanche de wo waso no wontie de woni aso